Nkulu yasebuhleni amen. Dona bahle basezulwini ngicela uNkulunkulu ongcwele angiphe isibindi sokuguqa phambi kwabangcwele ngehlabelelo sika 53. Hambisani lezi zindaba Nkosi sibusise. Ngixolise kuNkulunkulu. Abantu benkosi bathi kunemoto edinga igudlusela igudlu. Bangcwele abahle enkosini. Ngixolise naNkulunkulu nqamla ihlabelo senkosi. Sinikwa umsebenzi bantwana abasezulwini onzima kakhulu. Umshumali wenkosi okuba siphathe umsebenzi kaNkulunkulu nakuba singazi ke ihlobo zomkhonzo kaNkulunkulu ukuthi sawuphatha kahle yini lo msebenzi kaNkulunkulu ngoba udinga ukuphathwa kahle. Amen. Namhlanje ihlobo zomkhonzo kaNkulunkulu amagumbi amanomhlaba asemzini ongcwele ebuhleni. Kodwa ke nathi njengoba silapha nje abantu benkosi esandanezwe sisebuhleni. Amen. Kungenzeka ukuthi awumenywanga kodwa awumenyi ukuba bakhona la ethempelini. Ukuba khona kwakho nje ethempelini namhlanje usuku olukhulu kangaka afuna ukubonge. Amen. Njengoba sengishilo ke ihlobo zomkhonzo kaNkulunkulu sinikwe sibaningi la kulo msebenzi kaNkulunkulu nami ngizoqapha nje ihlale phansi. Lo msebenzi abantu abenkosi uyincuphe kakhulu sinikwa umshumayeli. Khumula ngelanga obaba abadala la ekhaya besixoxela ukuthi inkosi ilanga lamalanga yanika umshumayeli inkonzo isabatha. Yathi inkonzo seyiphathela umshumali Sibanibani wayiphatha inkonzo bebesho baba lo mshumayeli. Kodwa wathi meseqede ukushumayela yabuza inkosi yamakhosi yathi lo mshumayeli bephethe inkonzo wayiphathe kahle yini? Ngicela uxolo la ngingachazi kwami angichaze ihlobo zomkhonzo kaNkulunkulu abanye abangazi. Lo guqile umfana kaDlamini entabeni zale eHarding la ngisivela khona. Ngila iGoli ke ngokusebenza. Amen. Ithi inkosi ulo mshumayeli noma ibuze ebandleni lelingcwele ukuthi lo mshumayeli obephethe inkonzo ngabe iphathe kahle yini bangcwele? Uthi lo baba bathi amen bonke ngoba babethu iphethe kahle inkonzo.
kanti ezulwini sonile ezulwini ngoba bantu benkosi xa ubuka le ndawo esiyona khona ngikuthanda ukujwayela kakhulu ngoba ngento encane nje uyona thosi uphumile ezulwini sokhipha abantu bakini ezulwini sathi sonke kusho lo baba uyiphathe kahle inkonzo ithi inkosi yamakhosi lo mshumane bephethe inkonzo mina ngithi ayiphatha kahle kusukela manje ngikhiphele la ekhaya nimbe ngisho idokodo lakhe aphuma kuyele ezweni lakubo la ekhaya inkonzo nje ayilungile uthi lo baba bamangala bonke bathi hawu ngoba besithi iphethe kahle ngenkonzo ngaba wone phezulwini ithi inkosi yamakhosi mayishumayela phambi kwabantwana bethu ethi ushembe noma ungona wenzeni shembe yakukhipha ejele noma ungabala umuntu ukhuthuze wenzeni embi kodwa ushembe uyakukhipha ejele uthi ingane zethu azenze njani azone zenze imikhuba engafanele ziboshwe ngoba ushembe ukhonzo zikhipha ngithi ke manazayithi amahle akaphume la imbani shidodo lakhe aphuma aphelela ekhaya intshumayelo ekhaya enjena ayilungile uthi lo baba wakhishwa lo mshumayeli emzini kaNkulunkulu ngichaza ukuthi ke hlobo zomkhonzo onkulu la ekhaya uyona abanazayethi athi wenze kahle kanti ezulwini sowunile Shembe nyazo uyasikhumbule amen ngiyadlula ngoba sibaningi sibathathu la ekhaya wakhona insizwa eyintathu bathi le insizwa zayishumayela ivangeli njengoba kwenziwa nje ivangeli kaShembe lishunyayelwa sedimeleni layo yonke indawo yathi inkosi yasezulwini le insizwa ezintathu bantu bami sekwanele manje senishumayelile ngicela niyeke kushumayela zadle insizwa cha baba thina sazizwa sinamandla kakhulu angeke baba sime ukushumayela Shembe makukhuza usuke sebona ngaphambi ithi khona ukuhlaselana noma okubi okuzayo kuwe kumele ulalele izwi kaShembe amen zadla insizwa cha baba thina sizizwa senamandla akushumayela ngeke baba siye kushumayela ivangeli lakho ithi inkosi cha bantu bami sekwanele manje imani ukushumayela banenkani baqhubeka bashumayela ivangeli masizwa thole insizwa zashumayela ivangeli zalishumayela ivangeli kwafika la zikhathala khona zahlala phansi manje phansi la ziphumlile zabona ibhokisi leli bhokisi lithola lihle kakhulu zalivula ngiyakwazi ukukhuluma mabonga uShembe zalivula ibhokisi lensizwa
zafica imali inkinga yento hlobo zomkhonzo uNkulunkulu imali inkinga imali yamkhipha umuntu ezulwini azibone sena yonke into emhlabeni ngenxa yemali engathi uShembe angasiza singayithandi kakhulu bangcwele amen siyithande kahle nje hayi kakhulu ngoba yona vele kahle hle imali iyadingakala basibe nayo amen mangasena mali ubuya ngathi awulutho emhlabeni zabona ibhokisi lemali eningi zacabanga le mali engaka seyithini sikhathele esilambile wafika isu komunye wathi cha le mali ngoba sikhathele futhi silambile kumele siqale sidle sisuthe eqala anduba sihlukanisane ngayo base bethumanye insizwa esitolo bayothenga ukudla zasala ezizu2 insizwa nebhokisi lemali yathi mayiya esitolo lensizwa endleleni waqhamuka indoda le ndoda yaqhamuka enhlizweni yayo le ndoda uNkulunkulu ayikhuluma ngayo eseyibonile ukuthi njengoba abantu abami ngithi ngani ukushumayela nje sengibonile khona indoda enicathamelayo uLucifer yafika le ndoda enhlizweni lensizwa yathi yabona le mali ungayakho yonke uma nje ungase wena uthenga ukudla la esitolo udle usuthe bese uthatha lokudla kwalaba obashiye nebhokisi ufake ushevu ukuze bafe kusala imali beyakho wedwa imali siyayithanda noma uyafisa ukuba ngathi ingabe yasibanibani noma ufisa ngathi abantu bangeza kuye njoba abafethu abaningi nje ngixolela ngikhuluma kodwa njoba abafethu abaningi bedayisa nje babengezi kena akubi kuhle ngathi bangeza kena bonke abantu bazothenga kuyena ngoba yini na sifuna imali yathi inkosi la inyanga izulu ngilanga sasebuhleni yathi abantu bami niyayithanda imali niyafuna uba nemali sathi yebo amen baba yathi inkosi uzani zocela imali sagijima sawunikele enkosini sawucela imali mase ngilele ebusuku yafika inkosi yamaZulu ithi ya ufuna imali ufuna yehle phezulu esibhakabhakeni wenzani yini wenzayo ukuze kube khona imali uthola imali ufuna yehle phezulu ngaphela amandla ngoba ngingazi ngizothini ngichaza ukuthi ebafethu nidayisana benisebenzana izinto enhle ukusebenza amen ningayithola imali ningayisebenzile yathi ngakudla lensizwa yadla yasutha yona yodwa okwale insizwa eziwu2 ezishene ebhokisi yakufaka ushevu mayifika le insizwa yafike bafethu sengidlile mina nakudla idlani le insizwa hlobo zomkhonzo uNkulunkulu zithe zodwa nebhokisi wasuka uLucifer wabheka kuzo zombili wafika wathi wemadoda niyabona mayifika lo ubuye esitolo fanele ifike nimbambe nimbulale ukuze le mali ibe yena obabili angayitholi mayifika yena ukudla maniqeda ukudla noma engakahle ngisho ukudla
imbambe nimulale abangazazi lezi zindaba alibatshelanga angani babethela umsizwa lensizwa ayothenga ukudla yathi mayifika nokudla sayibamba lensizwa esenebhukisa ibulala singakudla ukudla thema sezibulele mfowethu simbulele manje sithathe nakudla sidle bakudla ukudla bathi beqeda ukudla nomnye wayekhala ngesisu noma ekhala ngesisu bahamba bashona bobathathu yasala ibhokisi lemali the uNkulunkulu bantu bami kwanele manje kushumayela imani ngoba uNkulunkulu wayesebona ukuthi khona indoda ebacathamelayo olusifa njoba silanye ihlobo zomkhosi khonza uNkulunkulu sisezulwini amen amen kumele abantu benkosi silalele izwi likaShembe ngoba yilona lizwi lokuphila okuphakade ngithe ngiyagijima abantu benkosi ngoba sibathathu kodwa ngifuna ukushiya lelo daba nje lodwa nje abantu benkosi bese nginike insizwa lezi zimbili ngikhuluma ngensizwa eyayenza konke igida inikela ihamba emhlangano njengoba kuJuly nje ingaphuthwa emhlangano kaNkulunkulu yenza konke ihamba gcina amasabatha kodwa kwakuthi intambama meshona ilanga ihambe emadisco iyodansa thwa maseyifikile lapha edisco kwakuma yonke into beqhamise kufika yona insizwa yaseNazaretha bathi idansa ngendlela emangalisayo abantu bangene bagcwale mase kufika yona kodwa wahamba abantu benkosi ngiyagijima kwafika ukufa wafika unokufa uzofika kimi nakuwena mase kufikile ukufa bathi lensizwa yahlangatshezwa amaqembu amabili iqembu lasezulwini iqembu lakaLucifer likamubi mabefika amaqembu lensizwa athi lamaqembu cha lo muntu wethu nalelathi wethu kodwa lasezulwini lawina ngoba lathi cha unina ubenzani kunina bakaLucifer bathi laba abasathani ubethi mangaba kuphumisa batha ebusuku ahambe ayodansa edisco abantu bangene bagcwale ubesebenzela kalokho thina zasezulwini zacha thina ubegcina amasabatha ehamba emhlangano enikela esinele uNkulunkulu ngakho ke okwenu kunye kuphela bakwenza kunina ngakho ke sihamba naye sena izulwini zamwina zahamba nazo ezulwini labo uShembe amen khona kuye umuntu bantu benkosi basilapha yesena nezwe uyabe nenhlahla ungena kulenkolo
noma angene ezulwini athi sephathe ezulwini aphumele ngaphandle oneshwa uneshwa lokho uthi sosezwini ubuphune ngaphandle lensizwa yathi mase ingene ezulwini wasala uLucifer wacabanga ukuthi uzothini ngoba lo muntu besebenza kakhulu efaka abantu ungena imali mayiphakathi ezulwini asibe senkonzweni noma asibe sethempini esananezo ukuphelele amen singacabanga ngaphandle maso sesontweni basesontweni ngokupheleleyo amen yathi phakathi ezulwini lensizwa wacabanga uLucifer futhi no angihambe ngidla izulu ngithumele ingilosi zami zoshaya ingoma nomaskanda ngoba ithanda ingoma othi mekhala umaskanda ngaphandle zongathi ukhuzani lo omemeza ngaphandle wathi mezwa khala umaskanda ngaphandle khala isiginci wacela ngaphandle ezulwini wabona ukuthi abona umuntu wanyonyoba lensizwa ethoya yaphuma ezulwini yako umaskanda bayithatha ingilosi zasezulwini zasilula Lucifer zahamba nayo zaza ukufika kumnikazi wazo thwa isihogo bantu benkosi sasivutha ngendlela emangalisayo sengene lensizwa ngichaza ukuthi abantu benkosi nje basilapha nje ihloko zomkhosi uNkulunkulu asibe senkonzweni ngokupheleleyo singacabanga ukuye wangaphandle amen futhi mase uNazaretha emkashembe ngifuna ukugcizela lokho abantu benkosi mase sila kule nkonzo singajwayeli ukuhlanganyela nabantu abangekho kule nkonzo masiphuma la kuyisabatha ngoba besenkonzweni kaNkulunkulu yesabatha mahlangela abantu abangekho kule nkonzo sobuka njengabantu vele abebengekho enkonzweni yesabatha ngalawo mazwi abantu benkosi cela uNkosi yezwe umhlaba la ngiphambuke khona endleleni yakhe ngakhuluma ngasikhona kwasezulwini ushembo engcola ngithethelele Nkosi kusele kuzwile amen.